Učimo se uzbeščina. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. Oziq-ovqat idishi. Posoda za hrano. Tushlik qutisi. Škatla za malico. Oziq-ovqat paketi. Vrečka za hrano. Muzlatkich paketi. Vrečka za zamrzovanje. Oziq-ovqat plyonkasi. Živilska folija. Alyuminiy folga. Aluminijasta folija. Omborxona. Shramba. Oshxona shkafi. Kuhinjska omarica. Oshxona tortmasi. Kuhinjski predal. Oshxona javoni. Kuhinjska polica. Ziravor javoni. Stojalo za začimbe. Paket qisqichi. Sponka za vrečko. Idish yuvish suyuqligi. Detergent za posodo. Idish yuvish mashinasi vositasi. Detergent za pomivalni stroj. Idish yuvish mashinasi. Pomivalni stroj. Idish gubkasi. Gobica za posodo. Idish chotkasi. Krtača za posodo. Tozalash chotkasi. Krtača za ribanje. Qattiq gubka. Čistilna gobica. Idish quritgich. Ocejalnik za posodo. Oshxona rakovinasi. Kuhinjsko korito. Rakovina filtra. Cedilo za korito. Qog'oz sochiq. Papirnata brisača. Tozalash lattasi. Čistilna krpa. Tozalash salfetkalari. Čistilni robčki. Tozalash spreji. Čistilni sprej. Purkagichli butilka. Pršilka. Rezina qo'lqop. Gumijaste rokavice. Axlat qutisi. Koš za smeti. Axlat paketi. Vreča za smeti. Qayta ishlash qutisi. Koš za recikliranje. Kompost qutisi.
Kompostnik. Spurgi. Metla. Kurakcha. Smetišnica. Pol lattasi. Talna krpa. Oziq-ovqat idishi. Oshxona javoni. Oziq-ovqat plyonkasi. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.